Gata susah hudip dalam dunia, betua selawat ke Rasulullah. Han mece hudip gata senang kaya gasin papa, benar keselawat ngon hati lisan gata. Allah wate gata susah udit dalam dunia, betua selawat ke Rasulullah. Han mece udit bergata senang kaya gasin papa, benar keselawat ngon hati lisan gata. Allah barang si gaso tamu selawat, tamu selawat ke Rasulullah. Kadente Allah balah ngon lipat ganda, dente Allah balah ngon lipat ganda. Allah barang si gaso tamu selawat, tamu selawat ke Rasulullah. Kadente Allah balangan lipat ganda, dente Allah balangan lipat ganda. Dengan si orang mudib Kamude batangan mestelawar, bekena si ura lam hudib, lam hudib dan meselawar, selawar. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, hansa amalan sidra hamba, jadi sembahyang dengan puasa. Hansa amalan sidra hamba, tapi sembahyang dengan puasa, menyatakan selawat, selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyona desya gata ke Allah, ubena bateng ngon kaya lam dunia. Allah peampun ngon tamu selawat, Allah peampun ngon tamu selawat. Allah menyona desya gata ke Allah, Allah ubena bateng ngon kaya lam dunia. Allah berampun ngon tamu selawat, Allah berampun ngon tamu selawat. Allah hana tamah-tamah amalan gata, menyohan tate tamu selawat, bekayem tamu selawat,
Bekayem tamu selawu Allahan medamah-damah amal gatah menyohan tatil tamu selawut Bekayem tamu selawut Bekayem tamu selawut Allah Oh katruh wate sikratul maut Tubuh gata cekang ngalepi Allah nepede nikmat selawut Allah gepede nikmat selawut Allah katruh wate sikratul maut Tubuh gata cekang ngalepi Allah nepede nikmat selawut Allah nepede nikmat selawut Deka geja mungkar wa nangkir Getanyong bagata son Nabi Muhammad Begundangan dia dan jawab Sebab selawur kaya menebaca Wateka geja mungkar wa nangkir Getanyong bagata son Nabi Muhammad Begundangan yo kata jawab Sebab selawur kaya mana baca Begundangan yo kata jawab Sebab selawur kaya mana baca Yo mentong na umur kata landonya Bekayem selawur